Sezingubeni ndixolisa nje ukwenza ividiyo ndisezingubeni bafowethu. Okay, so bafowethu ndifuna ukuhlala udabeni kahle kahle. Ndiyabona ukuthi abantu abaninzi bakhathazekile. Abantu abaninzi bakhathazekile ngesenzo se-MK sokuthi ihoxise icala bafowethu. So ukuthi MK ihlehlise icase ndifuna nje bafowethu ukuya straight epointini. Ndifuna ukuya straight epointini ndincede naba kopayo ngoba bonke nje bayasho ngendlela zabo. Bayasho. Bafowethu benishilo ndathi akekho umuntu ozosiza uZuma ngaphandle kwaSimba. Ngaphandle kwa Dr. Simba Lwandle akekho umuntu ozonceda uZuma bafowethu benishilo. Futhi abantu abaninsondo bayibona. Futhi nawe uyayibona ondwe ngoba uyayazi. Bafowethu ndiye straight epointini guys. Njengoba bendikhiphe isiprofetho sokuthi uZuma bazomdubula. Kusho ukuthi bazomdubula uZuma bekuyiyo yona lento leyenzakalayo. Lento leniyibonayo bekuyi reason yokuthi uZuma bazomdubula. Indaba ndiyabamkela bonke abantu abangenayo bafowethu. Ndenza ilento ulive ukuthi ndizoyiposta ku YouTube nala kwa TikTok. So indaba kaZuma bafowethu njengoba nibona uZuma sengathi ngoku uconfused akazazi ukuthi umephi. Lokho nibukela amavidiyo lana. uZuma njengoba engathi confused icala engathi uyalivula because siyakhumbula uZuma kade busy bafowethu ngecase xa nikhipha isiprofetho sokuthi uZuma kumele ukuthi aze apha kum. Ipower yakhe sekunezinto ezibonileyo ukuthi angeke zenzeke and futhi bazom-attack. So ndiye ndaripota ke ebantwini abaninzi, abantwini abafana noGodole nabanye. Ngizocela ulithetha nje igama likaGodole. Ndiyakhumbula ndaze ndangena kwi-live yakhe. Bekhuluma ukuthi bafuna ukusa inkomo enkandla. Ndangena kwi-live yakhe ndacela amanamba kodwa zange ayenze ondwe. Imessage yafika kuZuma bafowethu nto ndiyayazi ngesiprofetho. Imessage yafika nje kuse-early kuZuma. Kwaba yinto ukuthi abanithembi. So okunye khona okunisaba ukuthetha ngoba kuhlanganisa noNyazi phakathi. Khona okunisaba ukuthetha ngoba kuhlanganisa noNyazi phakathi. But into enizoyisho bafowethu i-MK i-actor ongathi confused because of ayizanga kuSimba. Ukuba uZuma ebethumele abantu mhlawumbi if benganithembi. Ngaba bafowethu into ye-MK ihamba kahle kakhulu ngoba i-evidence yonke into banayo. But ngoku bahambe bexoka kwi-public into bazithethayo zokuziprotector zokuthi baphethe evidence engangendlovu. Akuna evidence abazoyikhipha. Ipolitiki le bafowethu. Ipolitiki le. So usho ukuthi uZuma ngamanye amazwi uzincisha ama-blessing ngendlela enza ngayo. Uzincisha ama-blessing because befana ukuthi uzile bafowethu kum salungisa into yakhe njengoba bese ngitshila ukuthi ipower kaZuma ize kum and eSouth Africa abaprofeti baye banifonele most yabaprofeti. Most yabaprofeti noBishop baye banifonela ngendaba kaZuma and basho ukuthi bona most yabo futhi akekho umuntu okhiphe ukuthi mina ukuthi mandimncede. But bakhona ukhona oshilo yi1 ukuthi hayi unikeza ukuthi kufanele ukuthi asizwe ngumuntu onjani. Not ukuthi yena kufanele ukuthi amsize. Ushilo ukuthi aninamandla okumsiza but kufanele ukuthi uZuma asizwe ngumuntu onjani. Ngaba yikho yonke lento if uZuma ebengazange abe selfish. Ngaba yikho yonke uZuma ukuthi ahlehlise icase bafethu ihlehlisa ngegama eli1 i-threat azitholayo. I-threat lokudutyulwa seyifumene.
Bangaphikisa futhi abantu abaclose naye xa befuna abantu abaphile enkandla. Anifuni abantu abathi bangama MK abambe befundekela la ko TikTok. uZuma i-threat seyifumene isayini yokuthi kumele aphume kwakule ndaba nje yokuthi angacabanga ukuthi le cabinet eseyikhona angayiwisa eyo nje sebeyenzile sebemnikezile isayini ukuthi Zuma asifuni ukuthi ubusilandelela. So uZuma seyithola isayini and uZuma uzoluza more. So umuntu ofollow iMK bafowethu andisho ukuthi ndiyanigxeka nenza into eright ngokwendlela yenu. Indaba zepolitiki mina ndizazi bafowethu, mina nikhuluma iziprofeti okuphela. Ngicela ukuthi umuntu understand kolo side ukuthi uSimba xa isuka ethetha usuke ethetha ngesiprofetho, usuke engathethi ngoba mhlawumbe kanye wazi ipolitiki kakhulu. Even noZuma xa niprofetha ngaye ndisisho ukuthi bazomdubula, beningazomsiza kwinto okudutshulwa kuphela because of ipower yakhe beseyibonile ukuthi lo muntu lo uzoluza yonke into, of which uzoluza netrust yabantu. So leyo yokuthathwa kweKZN ukuthi KZN ifuna ukuzimela kwathini zizinto ezihambe sithinte nonyaza ezo, sithinte nawo futhi uZuma, but anizuzithetha kakhulu kezo endaba zama KZN ukuthi eKZN kwenzakalana. So anifuna ukuyithasha kwamanje because of sensitive and uZuma okwamanje into zakhe azika like usho ukuthi zisadibadibene into zakhe because of kolinye side kunabantu azoba loser obvious izenzo zakhe, khona abantu abazoyibona lento especially lo live londo wenzayo, khona abantu azoba loser khona abantu vele abaphila nabo, you understand, because of abantu abasa trust uZuma nizokhumbula ukuthi ngesikhathi bekuya kuma collision, nizonixolela bafethu iEnglish yami nizonixolela ngesikhathi kuya ku collision lapho kukhona bekuhlangana yonke lama uthi ayindoni lama party lawa ama politics khona kuyokhethwa minister bonke ababantu. iEFF beyikhona at least inikezwe ama seat eParliament, but MK ayinikezwanga because of abantu bebethembe lento yenziwa nguZuma, yabona, but ngokuZuma wenzani uyaba disappoint. So into bendiyithethile kabafethu manisuke ndikubiza ndiyacela kakhulu kwabantu baphezulu, manisuke ndikubiza ndisuke ndiyazi into endisuke ndiyithethe. Ndiyacela ukuthi bafethu ndiyazi ukuthi kunabantu abazonithatha otherwise, abantu bakujonga ukuthi standard sakho sithini uprofessional kangakanani. Mina bafethu nisathethiswa ubuprofit, ndisathetha ubuprofit, andikathethi ubuprofessionalism, andikathethi money wise, andikathethi let's say mhlawumbe kanye ngithi ndingcono, ndisathethiswa intoni bubuprofit. So ukuthi nincedakale kwindaba le kaNgizwe, abantu bazokhumbula ukuthi icase kaNgizwe beyinzima kanjani. Ifana nje necase kaThabo Bester, icase kaNgizwe beyinzima bafowethu, uyabona. Ndayithetha kuse early after 4 years uNgizwe encedwa ngozakwethu, encedwa zinyanga ezithile zimnikeza imali ye transport, anothetha kakhulu nje ngoba udaba wonke umuntu uyayazi ondwe. Encedwa ngozakwethu bemnikeza imali, uyabona, bemsupporta kwindaba yecase, waziwaphakama even no president uLand uZuma uNxamalala. So kwindaba yecase kaNgizwe, before izophela icase kaNgizwe kube ndimo oyithethile ukuthi no, uNgizwe icase yakhe ebengekayiwine, and ebengekayiwine bafowethu, ebengekayiwine, but ukuthi awine yakhe uNgizwe uyiwine nje simple, uyiwine ngokuthi nithethile, and ndasho ukuthi uNgizwe uzoba ngumuntu oqala nokugcina umuntu onizomnceda ngaphandle kwepermission yakhe. Akekho bafowethu umuntu onizoprofetha ngaye lana, ifakezanga kumuntu oniprofetha ngaye because of as prophet on is keeper for free. Ifakezanga pha kumuntu because into ofuneni understand, if umna nithola isiprofetho ngomuntu or kune something endiyibonayo, umuntu ngicela ukuthi eze kumba fethu, ninga expect ukuthi nizoza kuni. Mina ngumprofeti, indlela abaprofeti bakudala bebesenza ngayo
akuyindlela endenza ngayo. Mina ndenza ngendlela yami, ngendlela engikholelwa kuyo. Uyabona? So xa kwenzeka kuba ndikhipha isiprofetho ngawe, yiza. So uMacingwane zangeze kum, ndasikhipha isiprofetho, uMacingwane ndathetha ukuthi uzophuma, zakuphela ngisho ne-30 days uMacingwane waphuma. So ama-account kaSimba, why ama-account kaDr Simba Lwandle aloku eblockwa? Ama-account kaDr Simba Lwandle ayablockwa because of kunozakwethu onomona. Lo zakwethu kusho ukuthi ebefuna senze i-competition. Mina bafowethu ndizolwela abantu la, andizange uzofuna udumo, andizange uzofuna uba famous, ndizolwela abantu. Uyabona? So uNkulunkulu elithulu saninikeze lona ukuthi manisiza abantu, ndizosiza abantu. So andikho kwamanje ukuthi andikho ndingathini, andikho kwixesha lokuthi mhlambi ndingathi ndidlala ama-competition, ndingathi maybe okanye ndifuna sipretend ukuxabana, andikho kwezonto ezo. Futhi ukulwa akuyonto yami bafowethu, kodwa xa ndisilwa andikuncami, that's the problem. Andikuncami, that's the problem. Futhi isilwana sisebenza pha kumi, imithi ayisebenzi. I'm one of a person ukuthi ndizibize ngomprofeti. La khona isilwane asi-exist la nikhona. Isilwana siphili la nikhona. Lapha bafowethu ngomnye wemizi yami la ndikhona kunento engizozilungisa, because of ndifuna ukuqala ilento, ndifuna ukufaka abantu abazorenta umzekelo. So kunento engizozilungisa, uya-understand ne? That's why ndilapha nibona nje ingathi kwaSimba, ngomnye wemizi yami. Abantu abaninzi bayazi beninokuyishuta kulama account adlulileyo, because of ndoni isilwane bafowethu iyona mpe nibhekene nayo, impi yabathakathi, impi yezilwane. But apho khona umthakathi andihlaliseki. Ndiyazi ukuthi abaninzi bazo-requesta la, ndiyazi ukuthi abaninzi bayanibukela. Lapho khona isilwane asihlaliseki la nikhona, uyabona? So ngamanzi ne-oil. So ingakho ngisithi lithulusi eliphiwe uNkulunkulu ukuthi ndizolwela abantu, uyabona? Kusukela ndimncinci, at the age of 9 years, ndibona izilwane kusenzeka into ezininzi. That's why ndizibiza ngomprofeti, ukuthi ndizibize ngenyanga ndenzela ukuthi ningabi confused kwelinye side, yabona? Ukuthi nje ndike ndikhe nje ngaphezulu ukuthi ndizibize ngenyanga. Kunamakhehla vele angenileyo kum, uyabona? Ubunyanga ndinabo ngoba umthi ndiyawukha, umthi ndiyawenza, ndiyawudibanisa umthi. Phofu ndidibanisa imithi abayisho bona, akunagobelo ekuthiwa ndisho imithi. Uyabona? Ugobelo wami ngubani? nguNkulunkulu. Ugobelo wami ngubani? Lidlozi lami. So abantu bangabi confused ukuthi uSimba waye ezibiza ngomprofeti ngenyanga, ngomthandazo. Xa nithandaza umthandazo wami nomthandazo, into nento endiyithandazelayo iyenzeka. So that's why ndizibiza nangomthandazo. So but kancane zonilena bafowethu, kancane zonilena. Into endifuna ukuyisho kumsholozi, umsholozi udla amafruit wakhe ndusazowatya because of ubu-selfish. Imessage yafika kuye early bafowethu, imessage yafika kuye early. Yonke into ilawula si-spirit guys, yonke into ilawula si-spirit. Ungazibona sometimes uphakamile wena ucebile uright, kanti sometimes kune-spirit esenze ukuthi ufike la ukhona. So indaba kamsholozi bafowethu, kusho ukuthi uTyandoni nibhekela ama-comment la nibhidisayo, phofu nizomblocka lo. So indaba kamsholozi bafethu ukuthi ndingathini na, ndingathi mhlambi kukunyatsa, ngoba imessage ndiyakhumbula ukuthi uyithole and afumana ukuthi imessage uyithole. Manje sethola imessage yoza kwabo ngoku ontanga bakhe, yabona? Because of mna nedlozi lakhe kusho ukuthi ndimncane, or idlozi lakhe vele likhulu ngendlela yena acabanga uba uzochema ngalo, but idlozi lakhe likwazile ukuzithoba lize kuSimba and South Africa yanyakaza. Eyonto beyinkulu. Abaprofeti abaninzi banithindile, abanye notsho nobishop banithindile, benitshela futhi ukuthi thina akuthethwanga ukuthi simsize, but siyibonile lento uyibonileyo, uya understand? Abanye bathetha ukuthi mna andinawo amandla okumsiza because of kunemithe kanje nakanje. Thetha ngabantu abanepower, mne serious. Kunemithe kanje nakanje endiyisebenzisileyo
uyabona. So le mithi le nibangele ubutha and nisazobakhulekisa abaprofeti kakhulu bafowethu abanithindileyo, nisazonikhulekisa guys apho abayisebenzisileyo because of ukuthatheka lula. Ingakho nisithi mna zinyanga ndiyacela ukuthi noba nininyatsanga kanani bafowethu, ndiyazi ukuthi nithatha ukuthi aninasigodlo, nithatha ukuthi uSimba asikaze sibone isigodlo sakhe kodwa uzibiza ngenyanga uSimba this uSimba that. Mna bafethu nisebenzisa ubuprofeti kakhulu. Ubuprofeti udila ngemimoya ebuprofetini. Ubuprofeti akuthethi ukuthi ube nesigodlo sakho xa ungumprofeti, udila ngemimoya. Kusho ukuthi ipower enisebenza ngayo ile power lena yoMoses, ile power lena ndiyaxolisa bafowethu kune video beniqeda i-uploada so ivele yanithatha yandisa kwelinye site, yabona. Kusho ukuthi i-reason ukuthi ndingabi nasigodlo mna futhi i-reason ukuthi ndingabi nasigodlo kude way like nisebenza ngakhona, njengangonisho ukuthi ndisebenza ngemimoya. Andisebenzi mina ngokuthi funeke mhlawumbe ndibe nemithi ndilapha inyama kuphela kwathina ndilapha inyama ndilapha umphefumulo kakhulu. Ngigxilephi? Ndigxile kwimimoya. That's why mina before nizokusiza ndicommunicate nantoni, ndicommunicate nedlozi eliphethe wena. Uxolo bafethu, la mavidiyo khona aloada manje, bendifake amavidiyo pha nizowabona amavidiyo kaNdive Mchunu. Ukuthi uyanihlekisa la tata man, uyanihlekisa la tata because of yena uzowazibonela ukuthi apha ndincedwe nguSimba ukuthi case iphele. Eyonto uyayazi uNdive Mchunu kakuhle ngoba ndiyakhumbula ndimlida nje ngeziprofetho, so beniloda amavidiyo akho. Ndiyaxolisa kancane ukuthi manikhatha, so ndifuna ucacisa uba wayikhatha. So beniloko ndimlida ungizwe Mchunu ngesikhathi bafethu bazokhumbula abantu umprofeta kakhulu EFF ukuthi bazoyilwisa before bezoyilwisa before ilento EFF izoya koMoses Mabhida ithini. Ndathetha nje nangama-DA ukuthi akunamuntu ozolisa i-DA into ezifana nezo. So bafowethu ndiyacela kakhulu koza kwethu, inyanga bafowethu ndiyazithanda, inyanga ndiyahlonipha, kodwa ngicela ukuthi sirespectaneni bafowethu. Ndiyacela ukuthi sihloniphaneni and ungathi xa uxabana nomuntu ugijimela ukosebenzisa imithi. Ungathi mawuxabana nomuntu ugijimela ukosebenzisa imithi ngoba uzoyisebenzisa imithi. Uyisebenzisa okanye wenze lento uyenzayo. Yabona oza kwethu like nifuna ukundiyendlale nje ngaphezulu kancinci. Anifuna ukuyithetha deep because of ndazi sonke istory. Indaba yoza kwethu ndiyazi before bezoniblock and bengenanto beningayenza because of mna ngikholwa ukuthi into xa kumele ukuthi yenzeke kumele ukuthi yenzeke. Uyabona, because of angeke nibe nisithi because of uzonibhlokha kwa TikTok impi engenasicoco, impi nje engenasicoco. Abantu ngeke ubagqibe bafowethu. Yabona, impi engenasicoco. Abantu bafuna ifame ngendlela ezininzi behambe bexoka. Umuntu wakhona uthi uyinyanga siyasibona isigodlo siyayibona ntoni, but anikhumbule prophet into ebonakalayo. Anikhumbule prophet into ebonakalayo ngaphandle kokutshela ngezibhobo, ngaphandle kokuqhatha, but anifuna ukuba lapho. So bafowethu uZuma uvuna akutshalileyo bafowethu. uZuma uvuna akutshalileyo. Isiprofetho saphuma kuDr Simba and asho ukuthi uZuma akunamuntu azomnceda. Oh shem, awushaye phansi kwaqhuza uthule. Aka understand ukuthi umhlaba onwa nguNkulunkulu. Ungaba rich ube na everything but umhlaba onwa nguNkulunkulu onwa lidlozi. Umuntu uphethwe lidlozi. Yabona. uZuma ndimtshele kahle bafowethu. Eyonto uZuma uyibonile imessage yami, uyibonile ivideo yami. I remember ivideo yakhona. Ivideo yakhona ndivele after this prophet exactly. Ndabe sendiyishaya ivideo yakhona. Kunelaphela imhlopha apha emva kwami but abantu bazolibona xa ngabe beqaphela lo video leyo. Ndashaya isiprofetho sakho because bensenzela ukuthi uZuma ashesheze. Kwenzela ukuthi nale case lena athi uyayilwa because evidence unayo, iproof unayo ukuthi abantu aba bamoshile. Uya understand ne?
uZuma yonke into yakhe idlozi lakhe lisebenzile uZuma, and iSouth Africa iyambonisa ukuthi iyamthanda. Yabona, but uZuma wahlula into encinci ukuthi mhlambi athumele umuntu okanye ezapha kuma. Into emhlule okanye andifoni lathi Simba njengomprofeti ndisendaweni ethile. Ireason ukuthi ndingaye ebantwini angeke nibe nilocate yonke into ngabantu. That's the reason, because of ningaboniswa vele ukuthi okay ubani mhlawumbe use-Eastern Cape, ubani use-Cape Town. Xa nifika kuwe kuthiwe hayi lo muntu uphume ngomsebenzi mhlawumbe le America nizokuthini. Yazibona into ezifana nezo. Or uthi sofikile egate uhlala amalanga amaninzi umuntu awumtholi. So that's why nisithi umuntu ndithinde ndifonele, sesekunendlela ezininzi ndifonele. Ungafuni ukuthi ndibe ngumprofeti wamanga, umprofeti uhambe like icaca uba ufune ndithola inamba zakho ndithole. Xa kuze idlozi lakho ndathetha. Xa nithetha ku social media kanje I know ukuthi imessage izofika kuwe. Noba ungibani, ngisho nonyazi uqobo iyafika kuye, ngisho nolihanyana iyafika kuye. Ngubani omkhulu ukudlula abantu abo? Yabona, imessage iyafika kubo. Ngisho nomuntu le America iyafika xa uthetha sona. Yabona. So mina bafethu wami umsebenzi ndiwenzile KZN kukuna ukuthi nithini. Kuneziprofeti ezinkulu eKZN endizibambileyo. Kunezinto ezibethwa under carpet bafethu ngabantu abathile bethi bazama ukwenza into zabo. Kuneziprofeti ezinkulu. But uyazi ukuthi isizwe singena uNkulunkulu nesingena mntana kaNkulunkulu siyabhujiswa. Siyabhujiswa. Uyabona? Siyabhujiswa isikhathi esiningi. So ndiyacela bafethu ukuthi noba abantu benithatha kancane, but ke nimamele kahle into yami bafethu, ninibuze apho ningeva kakuhle mhlawumbe. Uyabona? So ndiyabonga kakhulu bafethu isikhathi senu. Benithi nifuna ukugqithisa le noba ndiyabona bako social media abantu abaninzi bayathetha, abantu esibathembileyo boze baluze nezitepu. So ndithoza kwethu manike nibanikeze isitepu ekusiso. Bendi-expectile vele ukuthi oza kwethu abaninzi bazothetha nge-MK ukuthi sidisappointed, abanye bazothetha ukuthi hayi mina ndathetha ukuthi umuntu ozophatha ngumuntu othile, abantu beze nezitori zabo, uya understand ne? But at the end uZuma bafowethu anifuna ukuniqhatha. Yena bekumele ukuthi urespecte ipower yakhe, wangajongi mina ukuthi mina mhlambi ndimpohla kangakanani. Respecta uNkulunkulu, respecta idlozi lakho. AkungoSimba bafowethu ovele wathi uZuma makeze, uya understand, because of uzodutshula. Xa nisithi uzodutshula ndishilo ukuthi kunento endizifihlayo. Into endizifihlayo kusho ukuthi lena ngenye yezinto. Uya understand? Lena ngenye yezinto. Xa ifuna more anganifonela ke. Xa ifuna more anganifonela, but angenithethe yonke into. Ngoba ndaze ndathetha ndathi abantu abazokudubula ndiyabazi. Ndikhuluma mina from phezulu to umuntu ozodonsa itrigger. That's why ndiye ndithi xa nithetha ndiye ndithi challenge inyanga engathi izothetha lento ndiyithetha, ngoba xa ngaba senibhekene nayo ngizombuza ukuthi ngubani umuntu ozophula itrigger. Ngubani umuntu ozophula itrigger. Ndaze ndasho uZuma ndathi yazi bafowethu imnandi njani lento guys, ndifuna ukunitshela something. Uyabona ndihlebele nje kancinci. Uyabona abantu abathi let's say umuntu nedlozi eliphilayo. You understand? Umuntu lokho esithi umsamo wami uyakhanya, umsamo wami disi. Imost yabo bayawazi amadlozi wabo. Imost yabo bayawazi amadlozi wabo. Umuntu mamdescribela, you understand, ngoba uyazi ukuthi umuntu xa nisithi ngumzi kaBaba lo, you understand, ubabe benjani okanye ukhokho benjani, you understand, ngumzobaba lo, ukhokho benjani, you understand, because of kusho ukuthi abantu kusho ukuthi ngathi ngayibeka kanjani, amadlozi wethu ayafika kuthi, you understand, amadlozi wethu ayafika kuthi. Umuntu not ukuthi mekuthune power okanye umuntu ukuthune idlozi sethwele. Ukuthwala isizilwane ezo into different leyo, you understand. Ukuthwala izizilwane into different. Xa sithetha ngamadlozi kusho ukuthi khonapho sisuke sithetha ngantoni. Ndifuna ukunipha nje kancinci ndinibonise. Sisuke sithetha ngengubo. uZuma benithetha ngengubo yakhe,
Uyaunderstand? Ucabanga ukuthi niphambene uZuma, and then anifuna ukuthetha phambi kwabantu everything. Benithetha ngengubo yakhe uZuma ukuthi umuntu ongayi-understand ingubo igugule, ubuze abantu abayazi or ubuze mina un-inbox uma ufuna ukwazi ingubo iba yintoni. Menisithi kufike idlozi lakhe, kufike ingubo yakhe ubani? uZuma. That's why uZuma ubona everything ishona phansi, kodwa everything beyiphakama. Uyaunderstand? Until enithinda, until enifonela, ikhona into zakhe zizophakama kakuhle. Le nhloso yakhe afuna uyifeza nge-KZN ngoba ukhona kuyo group eyo. Le nhloso yakhe afuna ukuyifeza izofezeka ngoba mina anikhethi ukuthi into imbi inhle. Izofezeka ngendlela afuna ukuyifeza ngayo. So i-message still nisayigqithisa. So kukuye bafowethu ukuthi yena ucabangani, kukuye ukuthi uthini. Ihlabathi ngelikaNkulunkulu. Umuntu nomuntu unedlozi lakhe. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Abangakanifollowishi banifollowishe bafethu, sikhulisele account. Nifuna ukudanisa izitha. Uthi uDavid nendlala itafula phambi kwezitha zami ukuze zibone amandla kaNkulunkulu. So ndiyabulela kakhulu bafethu.